generational blood. Amaraso y'Abaheti. The blood of the Hittites. Amaraso y'Abanyakanani. The blood of the Arimo Canaanites. amushiramo amaraso And y'Ubumana. was putting the blood of God in him. Amaraso y'Abase. The blood of his Amaze fathers. kumuvaho. When it came off, Iyi ni deliverance ikomeye yakorewe. this was a great deliverance. Mbere yuko ajya mu muryango we, Before she goes to her family, yagombaga kuba ari umwana w'Imana. she had to be a child of Urimo God amaraso y'ukuri. who is covered in true Imana blood. ikamukuraho amaraso y'abantu. And God removes the blood Muri ya of miryango humans, twavukiyemo. of the families we are Za born in, karande zacu. the generational curses, Ikoresheje amazi. using water. Hanyuma ikoresha amavuta. Then he used Ariwo oil, mwuka wera. which is the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Bwoko bw'Imana. People of God, Imana yashaka kukweza. God wants to sanctify Yashaka you. kugusiga. God wants to anoint Kugusigira you. inzira. God Amen. Amen. Ezekiyeli igice cya 16 Ezekiel 16 umurongo wa mbere. verse 1. Bibiri iravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti. The Bible says, again the word of the Lord came to me saying. Bisobanuye ko ryigeze kuza kandi kuri we. This means this was the second time that the word of the Lord had come to him. Birashoboka ko byabaye ubwa gatatu ku buzima bwe. Perhaps it was the third time. Ariko iri jambo ryaje rifite icyo rivuga. But this word came with a meaning. Ngo ijambo ry'Uwiteka Again the word of the Lord ryongera kunzaho. came to me. Impamvu Imana ivuga kabiri. The reason why God will speak more than Impamvu Imana once. ivuga gatatu. He could speak 3 times. Impamvu Imana ivuga na kane. He could speak 4 times. Ni ukugira ngo ibyo yavuze It is that what he has said ibishimangire will be established kandi byuzuze. and will be fulfilled. Gusubiramo kw'Imana kabiri So when God repeats what he told gufite icyo you, bivuze. it has a meaning. Kuko ivuga rimwe Because he speaks once ibintu bikaremwa. and it is Iyo created. isubiyemo kabiri But when he repeats for the ibintu second biba time, bikomeye. it is established. Ibintu biba It bihambaye. is powerful. Mu gitabo cya Yobu In the book of Job, Bibiri iravuga ngo the Bible mu gice says cya 33 in Job uhereye 33, ku murongo wa 14 from ukamanuka verse 14 below, bivuga rimwe ikavuga kabiri. that he speaks once, yet he speaks twice. Ngo umuntu atumva ikamubwira mu nzozi no mu iyerekwa. And when man doesn't hear, he will speak through dreams and visions. Ngo igihe abana b'abantu baryamye mu bitotsi When sons of men are in deep sleep, Imana yongera kuvugana nabo. God will speak to them again. Nanone igihe tugenda When we walk, Imana ivugana natwe. God will speak to Imana us. ivuga kabiri So God speaks twice kuko hari umugambi ukomeye because there is a great Imana plan ifatanye nawe. that he has with you. Ivuga gatatu He will speak 3 Ivuga times. kane. He will speak 4 times. yahagurukije abahanuzi He will raise prophets bahanura kuza kwa Yesu. who prophesied the coming Abo of bahanuzi Jesus. bavuze mu gihe cyabo. And the prophets prophesied in their time. Yesaya yarahagurutse arabivuga. Isaiah prophesied. Mika asubiramo. Micah Ndetse prophesied. Zakariya yarabivuga. Zechariah repeated the prophecy. Ndetse na Dawudi yarabivuze. And David had seen it before No them. mu buryo bw'ubwiru Aburahamu yarabivuze. And mysteriously Abraham had spoken Imana it. yasubiraga ku kintu kimwe God was underlining one point. kugira ngo umwana w'umuntu akingure amatwi ye yumve cyane. For man to open his ears and hear Umwana well. w'umuntu akingura umutima we yumve. For man to receive in his Ijambo heart. ry'Uwiteka ryongera kunzaho. Again the word of the Lord came to me. Reka ijambo ry'Uwiteka muri iki gicamunsi rikugarukeho. May the word of the Lord come back to you this Rifite morning imbaraga zo kwemeza, with power to convince, imbaraga zo gukosora, with power to correct, imbaraga zo guhagurutsa, with power to raise you up, imbaraga zo guhindura, with power to transform imbaraga you, z'umugisha with power to bless ryongere you. rikuzeho. May the word come back to you. Elisha yasabye imigabane ibiri. Elisha asked for a double Imana portion. yahamagaye Aburahamu kabiri. God called Abraham twice. Yesu yasubiyemo kabiri. Jesus repeated, verily, Inzozi verily. za Farawo zari The ebyiri. dreams of Pharaoh came Bibiri twice. irimo ibice bibiri. The Bible is in 2 Umutwe testaments. wawe urimo amaso abiri. Your head has 2 eyes. Ufite amatwi abiri. You have 2 Ufite ears. amazuru You abiri. have 2 Ufite nostrils. amaguru abiri. You have 2 Ufite legs. amaboko abiri. You have 2 hands. Ibyo ni ibigaragaza ko And that shows uhagaze bwema. that you stand full. Imana iravuga kabiri. God speaks twice. Imana irasubiramo. God will repeat himself. Hallelujah. Hallelujah. Kubw'umugambi ukomeye ifitanye nawe. Because of the great plan he has with Imana you. irasubiramo. God will repeat himself.
himself. Imana isubiyemo. God repeats Imana himself. ashaka kongera kukwibutsa God wants to remind ko you ibyo yavuze itabe. that what he said was not Ayo a lie. masezerano ari ay'ukuri. And his promises are true. Iryo jambo ari iry'ukuri. And the word is true. Izo nzozi ari izo And the kwitabwaho. dream should be paid attention Urwo to. rugendo The journey ko ari of urw'amahirwe. it is a journey of Uwo prosperity. murimo The work ko ari umugisha. is a blessed Uwo work. mugabo Your ko ari husband umugisha. is a husband Uwo of mugore blessing. Your ko ari wife umugisha. is a blessing. Abo bana Your children nabo umugisha. are a blessing. Imana yongeye kuvuga. God has spoken. Imana isubiyemo He kabiri. has repeated Ndagira ngo himself. ubyiteho. Now pay attention. Hallelujah. 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 Hey. Hallelujah. Yes, ashimwe. Praise Jesus. Iyi si turibona ijuru. The earth and the heavens. Imana izongera kurema kandi si n'ijuru. The Bible says he will recreate the heavens and the earth. Imana ibaha imitima. God gives hearts. Iravuga ngo nzongera kubaremera umutima mushya. And he says, behold, I'll give you a new heart. Ezekiel aravuga ngo ijwi ry'Uwiteka ryongera kunzaho. Ezekiel says, again the word of the Lord came to me. Imana igiye kukwibutsa. God is about to remind you something he said. Kugira ngo Imana isubiremo ibintu kabiri nuko ikwibutsa ibya mbere. For God to repeat himself, it implies reminding you of what he said previously. Turi kumwe. Are we together? Imana yashaka ko musubirana mu rugendo aho uvuye. So God wants you to look back. Hari aho ugeze uyu munsi. There is a place you are today. Imana yavuze ngo hagarara gato. And God is telling you, take a pause. Ndashaka kukubwira ikintu. Because I want to tell you Hari icyo something. nshaka gukora. There is something I'm Reka about to dusubire do. inyuma gato mu mateka nawe. But it requires us to look in the past. Iyo Imana ivuze kabiri bigusubiza inyuma kugira ngo ujye imbere. Ibikwereka imbere ngo ari kubanza ureba inyuma. When God speaks 2 times, he is reminding you of the past as he gets you ready for the future. Ku murongo wa kabiri. Verse 2. Wa Ezekiel 16. Ezekiel 16. Mwana w'umuntu menyesha Yerusalemu ibizira byaho. Son of man, cause Jerusalem to know her abominations. Kubera iki? Kubera iki Imana ivuga ngo bwira Yerusalemu ibizira byaho. Why is God asking the prophet to tell Jerusalem her abominations? Hari impamvu. There is a reason. Yerusalemu Jerusalem ni umurwa w'Imana. is the city of God. Yerusalemu ni Jerusalem ubuturo bw'Imana. is the dwelling place of God. Muri Zaburi In Psalm, Bibiri iravuga ngo Isalemu nahagize ubuturo bwawe. the Bible says, I have made Salem my dwelling place. Niho hari ihema ryanjye. This is where my tent is built. Ngo menyesha i Yerusalemu Cause Jerusalem to ibitagenda know byaho. her abominations. Ibizira byaho. Her abominations. Ingorane zaho. Her problems. Ibyaha Her bakoze. sins. Yerusalemu ni Jerusalem, umurwa w'amahoro. the city of peace. Yerusalemu ni Jerusalem kapitale y'Imana. is the capital of God. Naho Imana ituye. It is the dwelling place of Naho God. Imana ifitiye amasezerano. It is the promised land. Naho Imana iruhukira. It is where God finds Yaravuze ngo rest. kuri uwo musozi niho He nzaruhukira. said, I'll find rest on that mountain. Ariko hari ikitagenda. But something is wrong. Mbere y'uko Yerusalemu Before Jerusalem, nyibwira ibizira byaho. before I tell Ngo her reka dusubire abomination, mu mateka. let us go back to the past of Tujye mu Jerusalem. mateka. Let's visit the Tumenye past impamvu Yerusalemu imeze ityo uyu and know munsi. why Jerusalem is how it is today. Uko imeze siko nayigambiriye. Because Jerusalem is not how I wanted it to be. Uko imeze si wo mugambi nari gifitiye. The current situation is not my plan for Uko imeze Jerusalem. siko nayitekereje. It is not what I envisioned for Ndagira Jerusalem. ngo yimenyeshe. So let Jerusalem Ibwire know. ko Tell uburyo irimo Jerusalem uyu munsi. that the way it is Uko today, yitwara uyu the munsi. conduct it has today, Uko yifashe none. the conduct it has today, Imikorere yayo. the work it is Ntabwo doing ariyo today, twumvikanye. it is not our agreement. Si uko twavuganye. It is not what we signed for. Yerusalemu. Jerusalem. No. Noneho Ezekiel Ezekiel. genda ubabwire ibizira byaho. Tell them their abominations. Yerusalemu
Jerusalem naho Imana ituye. is the dwelling place of God. Reka mbizane mu buryo bworoheje. Let me simplify this for you. Reka mvuge ngo Yerusalemu n'umutima Let me wanjye say that n'uwawe. Jerusalem is your heart, Jerusalem is my heart. Mbere yuko iba ahantu geographique runaka. Before we locate geographically Jerusalem, Ndage ngo Yerusalemu ibe umutima wawe. let Jerusalem be your heart this morning. Yerusalemu ibe inzu yawe. Let Jerusalem be your household this Yerusalemu morning. ibe biro yawe. Let Jerusalem be your office this Reka morning. Yerusalemu ibe akazi kawe. Let Jerusalem be your job. Yerusalemu ibe urugo rwawe. Let Jerusalem be your marriage. Reka Yerusalemu ibe umudugudu wawe. Let Jerusalem be your city. Reka Yerusalemu ibe itorero ryawe. Let Jerusalem be your church. Yifate muri ubwo buryo ikintu cyose wumva washiramo byose biruzuramo Yerusalemu irajyamo. Let's contextualize Jerusalem in that sense. Ariko But Yerusalemu ni ahantu Imana ituye. Jerusalem is the dwelling place of God. Imana ngo ubwa kabiri yongeye kubwira Ezekiel. So God comes for the second time and tells Ezekiel, Yibwira ibizira byawe. tell Jerusalem her abominations. Umugambi Imana igufitiye niwe ufitiye. The plan that God has for you and for me Ni mwiza. is a good plan. Ariko situation ya none turimo nge nawe. But your current situation Hari ubitanejeje Imana. is not pleasing God. Kandi Imana yo And God ntirarangizanya natwe. is not finished with you. Turasa n'abahagaze mu nzira. We seem stuck on the way. Twe tuzi ngo twarahageze. We think we have made it, Ariko haracyari ahandi imbere. but there is still a long journey to make. Imana iradusaba ngo twikosore God is asking us to correct our ways kugira ngo noneho tujye imbere. so that we may move forward, Kuko harahari. because there is still a long Aho journey to Imana make. ishaka ko tujya harahari. There is a place God is taking us. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Turebe ku murongo wa gatatu. Let's go to verse 3. Bibiliya ivuga ku bijyanye n'inkomoko. The Bible talks about the origin. Ngo uvuge uti Imana ibwiye Ezekiel ngo bwira Yerusalemu ibizira byaho uvuga uti uko niko umwami Uwiteka abwira abi Yerusalemu inkomoko yawe n'akavukire yawe uri mu gihugu cy'Ikanani. So yari umwamori nawe nyoko yari umuhetikazi. God tells Ezekiel to tell Jerusalem these words. Thus says the Lord God to Jerusalem, your birth and your nativity are from the land of Canaan. Your father was an Amorite and your mother was a Hittite. Imana irasubira mu mateka yacu. God is going back to our nativity, our past, Origine yacu. our origin. Ngo ubwire Yerusalemu So tell Jerusalem, mbere yuko yibwira ngo irimo irakora nabi. before you reprimand her for her shortcomings, Banzu yisubize mu mateka imenye aho ivuka. take Jerusalem to her past, to her birth. Imenye ubwoko bwe. Tell Jerusalem her people. Imenye ababyeyi be. Tell Jerusalem her parents. Birashoboka ko It is possible Yerusalemu irimo ikora ibi that Jerusalem is sinning kubera amateka ye. because of her past. Ntabwo yita ku iherezo rye ahubwo Yerusalemu ikomeza ireba amateka yayo. Jerusalem is not looking at her end. Jerusalem is tied up in her past. Ngo bwire Yerusalemu aya magambo. Tell Jerusalem these words. Ngo inkomoko yawe ni Kanani. Your birth is Canaan. Papa wawe ni umwamori. Your father is an Amorite. Naho mama wawe ni And umuhetikazi. your mother is a Hittite. Kanani Canaan ariho umuvumo. is cursed. Umunsi Nowa ahamagara Hamu The day Noah called Ham, yaramubwiye ngo Kanani avumwe. he said Canaan is cursed. Amateka ya Yerusalemu So the past of afitanye Jerusalem isano n'umuvumo. is linked to a curse. Amateka ya Yerusalemu The past of Jerusalem afitanye isano n'umwaku. is linked to Nukuvuga misfortune. ngo origine ye So the origin avuka mu bantu bari mu muvumo. is in a cursed people. Avuka mu bantu bafite ikibazo. Jerusalem is born in a house with problems. Noneho bikajyaho kuri se. Now, talk about the father. Se n'umwamori. The father is an Amorite. Umwamori yari icyo Imana yamuvuzeho. There is something
God mentioned about the umunsi Amorites, Aburahamu yarimo atamba ibitambo, when Abraham was giving an offering, amaze gusasa ibitambo, after laying the offering on the altar, ategereje umuriro uva mu he ijuru. was waiting for the fire from heaven. Imana yaje mu muriro, God came in a fire iramubwira ngo Aburahamu, and said, Abraham, ngo abana bawe bazagaruka muri iki gihugu cy'i Kanani your children will come back to the land of nyuma Canaan y'imyaka 400, after 400 ngo years, igikombe cy'ibyaha by'Abamori kimaze when the kuzura. cup of the Amorite sins is full. Abanyamori The Amorites ni abanyabyaha muri kamere, are sinners by nature. ndetse Imana izi n'igihe igikombe cyabo kizuzura. And God knows the time their sins will fill to the brim. Ibyaha byabo Their sins bigenda byigerekeranya, increase. birasa n'amazi usuka mu kintu, It's like the way you pour water in a igihe glass. kizagera ibyaha There byuzuye. is a time the glass will be full. Nyuma y'imyaka 400, After 400 ibyaha years, by'Abamori bizaba byuzuye. the sins of the Amorites will be Icyo full. gihe ubwoko bwawe buzaza Then your people will come bwimura Abamori. and they will remove the Amorites from the land. Abahetikazi nabo And the Hittites, nabo bari bafite ikibazo nk'icyo, they had a similar condition. nabo basengaga izindi mana, They were idolaters. ari abanyabyaha. They were sinners. Imana irabareba, And God looked at bari them. muri ya moko arindwi. They were among the 7 Imana yabwiye nations. Mose The nations God told ibisubire mu Moses kanwa ka Yoshuwa from the mouth of ngo Joshua bazakura ya moko arindwi muri icyo that they gihugu. will drive the 7 nations from the Ubwoko land. bw'Abaheti bwarimo, The Hittites were among ni them. abantu bakoze ibyaha. These sins, Imana irareba, and God looked at them, igihano kibakwiriye and the best punishment ni God could ukuva give mu them, gihugu cyabo it was to drive them from their land, cyangwa bakakigwamo or they would die in kubera the land. ibyaha byabo. Because of their sins. Imbabazi z'Imana The mercies of God ziyemeza decided kubakura iwabo. that they would be far from the Uyu Amorites. Yerusalemu rero So Jerusalem niwe akomoka, comes from them. niwe ava. The nativity of Jerusalem is Imana here. yashatse kumva God wanted, ni impamvu ki why? Yerusalemu mbana nayo, Jerusalem, I dwell with you. gendana nayo, I walk with you, mba muri yo, Jerusalem. I dwell in ikorera you. I ibitangaza, perform miracles for you. ariko But igakora ibizira. you sin. Subira mu ishuri Go back to school. tujye kureba inkomoko, Let's look at the nativity of Jerusalem. turebe aho ikomoka. Let's look at where the origin is. Ikomoka i Kanani Oh, she comes from mu Canaan mbaraga z'umuvumo, in the power of the curse. ikomoka mu She Bamori, comes from the house of the Amorites, ikomoka mu Baheti. from the Hittites. Niko bameze. This is how they Hanyuma are. Then Israeli Israel, ije muri Kanani, when Israel came to Canaan, yabyariye umwana w'umukobwa, Israel had a daughter, uwo Yezekiyeli agiye kuvuga, the one that Ezekiel is going to mention, ufite amateka ababaje who has a sad past, ariko ufite amateka yandanejeje. but who also has a good story. Hari igihe uyu mukobwa yakoze, There is a time this girl worked, hari igihe ababyeyi bakoze, there is a time the parents hari worked, n'igihe n'Imana yakoze. and there is a time God worked. Kuvuka k'uyu mwana w'umukobwa The birth of this maiden ntabwo byatewe nawe, was not her choosing. yavutse nk'abandi bana, She was born like every other si wowe child. wahisemo umuryango She didn't avukiramo, choose the family she was born in. si wowe wahisemo ababyeyi She bamubyara. didn't choose her parents. Ubwoko bwabo bwari Kanani, Their people were Canaanites, ubwoko bw'umuvumo. a cursed people. Nyina akaba umuhetikazi. The mother was a Hittite. Abantu babaga mu bigirwamana n'uburozi. They were idolaters and sorcerers. Se akaba umwamori. And the father was an Amorite. Abantu Imana yanubwe ubuzima bwabo kubera ibyaha. People that God has sent away from his presence. Uyu because mwana of sin. w'umukobwa So this young maiden ntabwo ari we wahisemo kuvuka muri uwo muryango. didn't choose the family to be born in. Ibyo byakozwe n'impanuka y'ubumana. It was a divine accident. Yisanga ari muri uwo muryango. And she found herself in this Nta family. ruhare yabikoze. She didn't play a role Iyo in it. Imana idusubiza mu mateka When God is taking us to, the y'inkomoko past, zacu, to our ntabwo nativity, iba irimo iturenganya, He is not condemning us for our past. ntabwo irimo itubwira ngo awa He is not saying, yes, ni wowe wavukiye you hariya. were born here. Oya, No. Imana iba irimo itwibutsa God is aho reminding us twavuye, where we came from, ikatwereka and He shows uruhare us rwayo, His role. hanyuma Then ikadushyira imbere uruhare rwacu. He shows us our role. Hari ibyo ababyeyi bakoze, There are things our parents have hari ibyo done. Imana yakoze, There are things God has hanyuma done. nayo iteganya ibyo natwe dukora. And then He expects what we will do. Icyo nza kurangirizaho
what I will conclude with ni uruhare rwa a conversation with her. He's not reciting a story about her, but he's talking to her directly. mbere gato ngo mikoro gato ngansome ngo maze ngira nde wahabonye aho turi ku murongo nuko nkunyuzeho ndakwitegereza When I pass by you, ugeze mu gihe cyo kubenga mbona igihe cya fiansaye Imana ntiyitegereje uko areshya yarebye mu mutima we gakeneye umugabo gakeneye agakobwa gakeneye gushakwa ngo ndakwitegereza mbona ugeze mu gihe cyo kubenguka igihe abahungu noneho bagutinda batari ko uriya twabyagenda gutekomeza maze ngutwikiriza umwitero wanjye kuko nambika ubwambure bwawe. urabyumva Imana umwitero wa mbere yamwambitse ntabwo ari umwitero udasanzwe ntabwo ari umwitero w'icyubahiro no wari umwitero w'ubwambure wa security kumva ari covered ari protege ngo ndaza kwambika umwitero wawe kuko utari wambaye. Imana iramupfuka iramuhisha reka Imana iguhishe ni kwambike umwambaro kuguhisha. when I passed by you again and looked upon you, indeed your time was the time of love. So God did not just look at her physical body, he looked in the heart that it was time for her to love and to be loved. He understood it, and then he spread, the Bible says, so I spread my wing over you and covered your nakedness. The covering God gave her was to cover her nakedness. May God cover your nakedness this morning. Urabona Imana imaze kumwambika, after covering her, muri Bibiliya cyangwa se mu rurimi rw'Abaheburayo iramutwikira harimo na voile. In the Bible and in the Hebrew language, it implies covering her, veiling her. Iramwambika imyambaro miremire, He covers her with long garments, imushireho igitwikira, but also covers her with a veil. igihe cyo gusabwa kirageze. She's about to get married. Imana rero God, ko agiye gusabwa, now that she's about to get married, azasabwa ari mwene nde. who will she pertain to? Whose Kuko daughter kuri will she be? invitation barandika ngo umuryango wa kanaka n'uwa kanaka, Because on the invitation card, they mention the names of the families. kandi uyu yaratawe. And she has been rejected. Ikindi inkomoko iraruhisha, Her nativity is namukuye unfortunate. hariya. Where I took her from. None se mureka atarashingirwa, So should I just abandon her before she gets married? reka nongere nkorane nawe. Hari ibintu bibiri yakoranye nawe. There are two things God did with her. ndetse narakuhagiye sezerana nawe. Umva ijambo rya mbere Imana yakoze, yagize iti ibaze kuhagira umukobwa ugiye kurongorwa. Verse 9, the Bible says, then I washed you in water. Imagine God washing her. Ibi This. mbere yuko amushingira, Before he married her off, narakurahiye. Sezerana nawe isezerano. Hari isezerano, hari no kuhagirwa. God made a Kurahira, oh, he swore an oath, verse 8. isezerano nawe iki isezerano Narakurahiye. ubu wanjye uba uwanjye. Aho icyo Imana ikoze ni I swore an oath to you and entered into a covenant with you. imwinjize became muri mine. famiye. God adopts her. Umwana abaye none agize umubyeyi. Now she has a Iri ni father. isezerano bakoranye. This is a covenant they have Kuva uyu munsi together. ndakubyaye, From today you are mine. umbereye umwana, You're my daughter. ubereye so, I'm your father. ngubaye iki uwanjye. You are mine. Sibyo? Amaze kumugira uwe, After making her none his, ashobora gusabwa mu izina ryande. she can be married in the name of God. Niyo mpamvu utagomba gupfa kurongorwa no muhuriye mu nzira hariya. So ugomba kubaza so, mbere yo kubakwa ubaza so. Urabyumva? Kuko so ntabwo ari so w'umwamori, so n'uwagukuye mu ivata ry'ibyaha, aragucungura akuzana mu gakiza. Uwo niwe wifuza kugushingira, reka kwishingira. You should ask your father
not the Amorite, but your father who took you from the blood of sin, and he is the one now preparing you to get married. amaze gukorana nawe isezerano, After making a covenant with her, amaze kuba se, after being the ku father, murongo wa 9 now verse ngo 9. mperako ndakuhagira. Then I washed you in water. Amazi Water. aramufata amwuhagiza amazi, He washed her with water. akuraho ya myanda yo mu bwana yose, Took off all the mess from her childhood. amuhagiza ijambo. Washed her with the Uyu word. mwanya nimubabwiriza ijambo ko rirabeza, Now as I speak, the word ko is washing riraboza, you. The word is washing ko you. rirakuramo ibya kera, It's taking off the sins ko of the past. riragusubiza ku murongo w'Imana. It's realigning you. Amuhagiza ijambo He washed her with the word. ngo ni ukuri, ngukuraho amaraso yawe rwose kandi nguhezuza amavuta. I thoroughly washed off your blood and anointed you with oil. Hari ibintu bitatu bikomeye: 3 powerful things. hari amaraso, There is blood, hari amazi, there is water, hari amavuta. there is oil. Ibi bintu uko ari bitatu These 3 things, bifitanye isano these are related. n'ubutatu bwe. These are related to the Trinity of God. Ijambo, The word, ari amazi, water, amavuta oil, n'amaraso. and blood. Amazi Water ni ijambo riva ku Mana, is the word that Imana. comes from God. amaraso The blood, akomoka muri Yesu Kristo, the blood comes from Jesus Amavuta. Christ. And the oil ni umwuka wera. is the Holy Ibi Spirit. bintu uko ari bitatu These 3 things byari ngombwa ko Imana ihamya. had to be done for God to Nibihamya. say this. These are Bibiliya iravuga ngo witnesses. ibihamya ni bitatu The Bible says 3 mu witnesses gitabo cya Yohana wa mbere: in the book of 1 ni John. amazi, ni Water, amaraso, blood, ni amavuta. and oil. Ibi uko ari bitatu birahamya The 3 witnesses kuri umwana w'Imana. that you are a child of God. Amasezerano yose Imana igiye kugukorera All the promises God ni is kuri going to ayo give maraso, you are based in the arya blood. maraso wavuye The blood shed ku musaraba, on the cross. mwami Yesu. Lord Ayo Jesus. maraso ni ikimenyetso The blood is a kigaragaza symbol that shows amwoza. as he was Yarimo amukuraho amaraso ya he was karande, removing the generational blood. amaraso y'Abaheti, The blood of the Hittites. amaraso The y'Abanyakanani, blood of the arimo Canaanites. amushyiramo amaraso God y'ubumana, was putting the blood of God in him. amaraso ya base The blood of his amaze fathers. kumuvaho. When it came off, Iyi ni deliverance ikomeye yakorewe. this was a great deliverance. Mbere y'uko ajya mu muryango we, Before she goes to her family, yagombaga kuba ari umwana she w'Imana had to be a child of urimo God amaraso y'ukuri. who is covered in true Imana blood, ikamukuraho amaraso y'abantu and God removes the muri blood ya of miryango humans, twavukiyemo, of the families we are za born in, karande zacu, the generational curses, ikoresheje amazi, using water. hanyuma ikoresha amavuta, Then he used ariwo oil, mwuka wera. which is the Holy Spirit. Haleluya! Hallelujah. Bwoko bw'Imana, People of God, Imana yashaka kukweza, God wants to sanctify yashaka you. kugusiga, God wants to anoint kugusigira you. inzira, God wants to anoint urugendo you for the ufite, journey, gusigira umuryango to wawe, anoint you for the bizinesi family, yawe, anoint the akazi ukora business, kose. anoint your Imana ashaka job. kukoza, God wants to igukureho wash iryo you co and remove the ry'amagambo, dirt, reputasiyo the mbi, dirt of slander, ibinyoma, bad ibyo reputation, byose lies. Imana iba irakoza. God is Iragukuraho washing. ayo maraso He's bagusize, removing the blood iragukuraho iyo of myanda bagusize, He's removing iyo myanda ya the karande yose. generational curses. Haleluya! Hallelujah. Sigwa amavuta y'Imana. Receive the anointing of God. Arangije ngo agira ati, amwambika iki? Verse 10. Maze kwambika imyambaro ifite amabara yateye ibika, ngukwetesha inkweto z'impu za tahashi ziruta intariyana, ngukenyeza imyambaro y'ibitare myiza, kandi ngutwikiriza iya hariri iruta iy'abatiriki, kurimbishiriza iz'umurimbo, kandi ngwambika ibitare by'izahabu ku maboko n'umukufu mu ijosi ryawe, kandi nshyira impeta ku zuru ryawe n'impeta zo ku matwi n'ikamba ryiza ku mutwe wawe. Uko niko warimbishijwe izahabu n'ifeza, kandi imyambaro yawe yari ibitare byiza. Urumva, uru ni uruhare rw'Imana. Avuga ngo uruhare rw'Imana ni Imana ikirimo ikora mu buzima bwe, kandi nikore mu buzima bwawe.
ubu nyine irimo imwambika ibi nawe nibikwambika, ni kwambika ubwiza n'icyubahiro cyane, kwambikana hariri n'amabara ateye ibika. Wajyaga urya iki? Dayati. Imana igiye no mu gikoni gukontorora ibyaryo, iby'ifu y'ingezi n'ubuki n'amavuta ya elayo. Habuzemo amata gusa ariko nakumvisha. Okay, ariko amavuta birajyana. Elayo nta mata arimo. Anyway, ariko amata bamo cholesterol, amavuta ya elayo ntayibamo. Iyo baza gushiramo amata mba nirutse, ariko nta kundi. Good. N'amavuta ya elayo. Kandi wari ufite iki? Uburanga buhebuje, urahirwa ndetse umera nk'iki nk'umwamikazi. Maze kwamamara kwawe kugera mu mahanga bitewe n'ubwiza bwawe, kuko bwari buhebuje, bwunguwe n'icyubahiro cyane cy'Imana. Ibyo byose byashyizweho n'icyubahiro cyane cy'Imana cyanjye naguhaye, niko Umwami Uwiteka avuga. I clothed you in embroidered cloth and gave you sandals of badger skin. I clothed you with fine linen and covered you with milk. I adorned you with ornaments, put bracelets on your wrists and a chain on your neck. And I put a jewel in your nose, earrings in your ears, and a beautiful crown on your head. Thus you were adorned with gold and silver, and your clothing was of fine linen, silk, and embroidered cloth. You ate pastry of fine flour, honey, and oil. You were exceedingly beautiful and succeeded to royalty. Your fame went out among the nations because of your beauty, for it was perfect through my splendor which I had bestowed on you, says the Lord God. Brethren, Imana imaze kumutunganya, God, after preparing everything to do with her, tuje muri dressing room aho abo bambara, in the dressing room, bimwambika umwambaro w'ibika. He put on her an embroidered cloth. Irangije imuha urukweto rw'uruhu rwatahiye. Then gave her badger skin shoes. Irangije imwambika umwambaro w'igitare. And then put fine linen on her. Imuha ibyo kwambara by'izahabu. And then put jewelry all over Ku her. maboko, ku matwi, ku mazuru. Hands and ears, even on the Atangiye nose. maquillage. And then God starts doing the makeup for her. You understand? Kubitaho na bote naturelle na maquillage. Makeup on her natural beauty. Imwambika ikamba mu mutwe. He gave a crown to this young woman. Amaze umukobwa ngo aba mwiza pe. And she was exceedingly Ubwiza bwe beautiful. bumenyekana mu mahanga hose. Her beauty was famous. Yagenda bakabona ari umwamikazi ugenda. When she walked like royalty. Yambaye umwambaro w'igitare. Dressed in fine linen. Ngo aba mwiza bitanga. She was exceedingly Aho niho beautiful. Imana yamubwiye ngo. That's where God said, K'Imana as God, narangije uruhare rwawe. I am done with my role. Ntacyo wambura. I have given you all that you needed. Ubutunzi urabufite. You have the wealth. Urahiriwe. You are blessed. Ufite reputation. You have the reputation. Ufite byinshi. You have everything. Noneho nawe Now, urugendo rusigaye the remaining journey, ngiye kureba uko urugenda. I'm going to see how you will make it. Ababyeyi bakoze ibyabo. The parents had their role. Nanjye nkora ibyanjye. I have played my role. None niwe. Now you will play your role. Hitamo Choose umugabo. the man. Hitamo Choose inshuti. the friends. Hitamo Choose igihugu ubamo. the nation you will live in. Hitamo Choose akazi ukora. the job you will have. Hitamo Choose ishuri wiga. the school you will attend. Hitamo Choose imiryango ubamo. the families you will relate to. Njyewe nk'Imana Because I, as nagukuye God, kwifata. I took you from your blood. Ndagukuza. I raised you Uba up. naturel. You were natural Kugeza ubu. until Ugeze today. kuba cosmetique. I've done all the Ibi cosmetic byose work. narabigukoreye. I've done everything. Utazavuga ngo ko abandi bambara impeta si inyambaro. Bati yewe n'iyizuru ndayiguha. I've even given you jewelry on your nose. Ejo utazavuga ati nageze hariya papa nsanga undi yambaye ikizuru ati ndarikwikira mu iherena ariko Imana ntacitamuhaye. God gave her everything, even a nose ring. Ejo utazifuza.
so that she would not wish. none mukobwa wanjye Now, my daughter, ngawe nawe genda rero now go and make your life uru choices. rugendo This journey komeza is up to you. menye ko But ahasigaye the remaining part of the journey ni uguhitamo kwawe. will be based on your choices. ubwenge urabufite, You have the mind. ibibi urabizi, You know what happens. ibyiza urabizi, You know the good and the bad. gusonza urabizi, You know hunger. gutabwa urabizi, You know rejection. kwemerwa urabizi, You know no approval. guhaga urabizi. You know what it is to be iyi given. minsi iri imbere, So the remaining days of your life, your choice. ni amahitamo yawe. aha mwanyumvishe, Have you heard? uzi icyo Imana yashakaga? Do you know what God wanted? umukobwa amubwiye ati papa God wanted this maiden to say, Father, uransize, are you leaving me? ndemeye Yes, I'm tujyane accepting. nawe. But I want to go with you. nicyo Musa yaruhishije uyu mukobwa. This is what Moses knew better than this young Imana maiden. imusezereye, When God said, I'm Musa done, yaravuze ngo nutajyana nanjye. Moses said, if you don't go with Simva me, I will not live here. umukobwa yahise amubwira But this young lady said, thank you papa, "Urakoze cyane." hari akabari kari hari yari yarakambujije wese igirayo mubyeyi, mfite ka liberty. So she started celebrating her freedom, going to places that the father had formerly refused her. to Musa go. yabwiye Imana But Moses told God, nutajyana natwe. if you don't go with Ntituva us, aha. we will not live here. Imana batari ku marayika we ari imbere, But God said the angel is ahead. Moses igicu refused. kiraha, The cloud is No. here. Moses said, inkingi no. y'umuriro. There is a pillar of fire. Wowe Moses said, I want you. niwe wankuye kwa Farawo, You took me from unkura Pharaoh's mu house. mazi, You took me from unkura the kwa river. Yetiro. You took me from none ubu Jethro's ugiye house. kundeka. Now if you leave me here, Yego yes, tuzajyana I will go with you. kandi nzakwereka. Bati tuzajyana gusa nyereka ubwiza bwawe. And he said, no, I want to see your glory. Ndabukwereka. I will show you my glory. aho ugeze rero So where you are, Imana iguhaye shwa, God is giving you choices. ntugende utari kumwe nawe. Do not move without him. Iryo niryo turo, This niryo turo Imana igusaba. This is the offering God is asking you for. Sisobanura ahandi, I will not explain anywhere ndasoma else. gusa twumve uko umukobwa yahise. We will continue reading and see the choices of this young woman. byenda byaba nawe gutyo cyangwa njye. It could be me, it could be you. ku murongo wa 15, Verse 15. 15 wajya. Yes. 15. Okay. Ariko uyu ni umukobwa wiringiye ubwiza bwawe maze usambana ubitewe no kogezwa kwawe. Ubusambanyi bwawe ubuha abahisi bose, uba uwabo. But you trusted in your own beauty, played the harlot because of your fame, and poured out your harlotry on everyone passing by who would have it. Nuko wenda mu myambaro yawe kandi wiremera insengero zo mu mpinga z'imisozi, uzirimbishisha amabara ataramwe maze uzisambaniraho. You took some of your garments and adorned multicolored high places for yourself and played the harlot on them. Such things should not happen. nta bimeze nk'ibyo bizaba ngo bimere bityo. Such things should not happen nor be. Kandi wajyanye impeta zawe zirya zose yari yarambaye nziza z'izahabu yanjye n'ifeza yanjye, ibyo naguhaye ubyiremeramo ibishushanyo by'abagabo usambane nabo. You have also taken your beautiful jewelry from my gold and my silver, which I had given you, and made for yourself male images and played the harlot with them. Kandi wajyanye imyambaro yawe y'amabara ateye ibika urayibyambika, maze utereka imbere yabyo amavuta yanjye ya elayo n'imibavu yanjye. Urumva ko bijya byose Imana ibyita ibyayo. You took your embroidered garments and covered them, and you set my oil and my incense before them. So you see, God is calling all the things He gave her His. 20. 20. Maze kandi wajyanye abahungu bawe n'abakobwa bawe abo wamzariye urabibatambira ngo barimburwe. 19 nasinze. Okay. Ndetse ibyo kurya byanjye naguhaye iby'ifu y'ingezi n'amavuta y'elayo n'ubuki, ibyo nakugaburiraga wabiteretse imbere yabyo ngo bibabere ibihumura neza. Uko niko byagenze, niko Uwiteka avuga.
Also my food, which I gave you, the pastry of fine flour, oil and honey, which I fed you, you set it before them as sweet incense, and so it was, says the Lord. maze ujyana n'abana b'abahungu bawe n'abakobwa bawe abo wamzariye. Wari uzi ko abo bana wabyaye atari abawe, wari wabyariye Imana. Okay. Abo wamzariye urabibatambira ngo barimbure. Moreover, you took your sons and your daughters. Did you know that your children belong to God? Whom you bore to me, and these you sacrificed to them to be devoured. Were your acts of harlotry a small matter? Mbese ubusambanyi bwawe urabwita icyoroshye ko wishe abana banjye ukabatanga ngo babacishirize mu muriro? Were your acts of harlotry a small matter, that you have slain my children and offered them up to them by causing them to pass through the fire? Uyu murongo wa nyuma ngiye kurangiriza. This last verse that I'll conclude Umva on. ikibabaje Imana ivuga. Listen to what God tells her. Kandi muri ibyo bizira byawe byose n'ubusambanyi bwawe ntiwaruhije wibuka iminsi y'ubuto bwawe, igihe utawe wambaye ubusa ukigaragura mu ivata ryawe. And in your abominations and acts of harlotry, you did not remember the days of your youth when you were naked and bare, struggling in your blood. Uzi ikintu kibabaje? Do you know what's unfortunate? Ngo ntiyigeze yibuka aho yavuye. She forgot her youth. Reka Imana itwibutsa aho twavuye. May God remind us where we came from, Bitume dufata decision nziza muri iyi minsi. so that we may make the right choices of our lives. Ubu Now, si Imana igendana nawe, it is not God working with you. ni wowe ugendana n'Imana. You are walking with God. Twumvikanye? Do you get Ubu this? si Imana igendana nawe, Now it's not God ni walking wowe with wisaba you. kugendana nawe. You are the one walking with him. Uruhare rwayo yararangije. He played his role. Noneho yibwire ngo Now tell him, ndashaka kugendana nawe I want to walk with you imyaka nsigaranye imbere. for the remaining years of my Reka life. duhaguruke dusenge. Let's stand and pray.